2-февраль 2025-жыл таңғы саат 5:30 биз ушинтип таңда туруп кыздар мусор тергенче текеберчиликти сындырып кетип атышат мында. Кыздарчы аябай катуу сындырып атышат текеберчиликти. Машинанын ордуга басууну туура көрдүк. Бүгүн воскресенье экен. Воскресеньега бардым. Убактысы кенен болгон үчүн шаар айланып басып ушундай çok kedi aç kedi dol her biri bir sarganda biri oldu biri koralbay dersen der için unutmayasın çünkü gün bu kıyınçılıktan çünkü bu az bolsa da yollanmay yaratandan başka sen jalin var. Çalınam soğuk dura çürügüm men jönü köyle adam her bir gün gözünüm ova getirim kata baş alamam tündürümdü kuday meni jirgata ecigi uktap kalgam jumuştan detim barbay türü menen uruşka senden maga süyü gerek unutpa. Таңғы 5:30 марафонунун максаты биринчи ыйманды элекенбиз, андан кийин сол элекенбиз, жашылыкка чакырабыз, жамандыктан кайтарабыз. Бизде учурда 1000ге чукулдап калды аялдардын саны. Баткен область Кыргыз республика боюнча 1000ге жакындап калды. Азыр учурда 5:30да элдин баардыгы машыгып, калгандар чуркашып, акча тапшырышат. Биздин катарга келиңиздер. Gittenekte eskirip, ayağına çin sen cetkizip kalmasın katadını keltirip, hayla yoktur sen zeri gibi bir uçur gelet, hoşunda beri uçurmalı sen kendiliptir. Çok kedi aç kedi dol